ایواره و بخیر بینرین چارپل مدیا و پیف تیویه ایشف دیسا هم ده برنامه روژه و روژاوا دا به مجارین گرم به دو میوانین خواه هیجا سیاست مدارین روژاوای کردستانی و هروها ما مستعل باقی ام بوارانه روژاوا ما گرمه لی ام هیویا موک و هون بتیبنی و پرسه خواه روژاوی باشتر و گرمتر بکن آنها جی پیشیا کن دست به برنامه خواب کن هم زانن که تا ویدیو کی لسر مجاری مهیه ام گداریاوی بکن و پاشه ام در بازی ستوکیا خواب. بله گلک سپاس میوان مجی هاتن برز ریزان شیخ موش و نظر حمکو و هر دو جی بخیر سر چاوار هاتنا ما مستعل باقی تو جی بخیر هاتی وقت ترادیسیون ام پیشیه که دست به برنامه خود کن ام میوان خود به تماشاوان دن ناس کرن و پاشی در بازی مجاری خود بین ما مستعل باقی بکرما خود تو میوان ما بیبیوگرافیان جمرا بدی او کرن باشت بید سپاس کاک میرزا ایوار باش تماشاوانن هیجا تماشاوانن پیف تیوی و چارپل مدیا و انت بخیر و خوشیاتن ایشف دمیوانن عزیز الجمنن هر دو سیاست مدارن از کرتجیانا واب کرتی جوار بیجم داکون باشتر وان از بکن پیشی ماموستا ریزان شیخ موس مروکی خلکی می روجاوای کردستانی حریم جزیره ویش دمکی میج و سیاست کریدی تفگرا کردی سیاسی ده د سال 1979 بوب اندام پارتیا هفگرتنا گل جوی دمه د کار خوی سیاسی دکر حتی سال 1990 ده و دمه بو اندام کمیتان افندی و پیش سال 2000 دست چه بردا لیبره تشتکی باش کر گوی دگل شهید مشعل تمو ده شپیلا پیش روژ آوا کرن سال 2005 او بخوا و گمگوت ایرورو لیبره پیش بردوام بو او شپولجی پیشتی رحمتی مشعل گلک شاگجه هاتم و قطاندن شاگجه شپیلا پیش روژا کردستان سوریه گو ایرورو مامستریزان او سکرتیری وی هر وکی دیجی درباری خوندناوی او بخوا اندازیار الکتریکی دوی دما داوی بون اندام ده انا کسیده انجی دمک باش ده انا کسیده نه انجمنان اجتماعی کردی و او بخوا بونو نره بو سروک نو نرتیا انا کسی انجمنان اجتماعی کردی لاوروپا دورا 3 سالا ایروروجی اندام دبیروا پیوندی درفه ین انا کسی ین انجمنان اجتماعی کردی زباور بوم ابون کک رزان درباری کرتجانا تولب کرتی و بلز کک نزار حمکو خلکی می اوجی کردستان روجاوی باجار انجی حریم کوبانی چغلقبانا کی سیاسی دگل گوتا منی خوی جوان لیبلویجی اجمال باتک سیاست مدارو کارکی باش کریه دوی دمهادش بر مروکی چارگوان دهندره تفگرا سیاسی کردی و بخو پروژه نتوی حرتم دبالاوی دیو سرمجوله بخوانا نو اندامه نو نرتیا اوروپای بو تفگرا آزادی کردستانی لسوری او جی کک میرزا هیزک سیاسی دناف کرده می روجاوا ده خوندنا خو حتی بکالوریا قدان دیه لی مخابن جبر سدبن تایبت اوینی کاری بردوام کرنا دگل کو
تفقل تا آبوری و تجارت ده خو قید کربو سالك خوان لبلي جبر سدمن تایبت وین کاری و بردوام بکه ایرو رول نرویجی و کاری خوی سیاسی بردوام بکه کاک مرزا بوب کرتی درباری حدو میوان می عزیز دار مقبل تماشاوان جیبه و کاربن گلک سپاس ما مستعلبات و جاره کی دنج بو میوان خود بجم هم بخیر هاتنه سر چاوا مجاره ما ایرو گرمن روجاو گرمن لب تایبت لروجاوای کردستان سوریه و هر وحال لدنیاه برانبر کردار روجاو گرمه جبوی اما در روجاو مده البت ده روجی های داویه یا جبیجن ده روجی های داویه چه قومه اما وانا باقفن پیشی همه بین سر هفدیتنا رئیسدار مظلوم عبدی و برپرسی حکومتا احمد شرعه که برنامه او بو که بریارین ده آداره بجیبینی یا جل سروی باقفن بگیجن انجامه کی او بکن هند زانه که پیشیا لگور پیمانوان دبیال پیشیا سری ساله داویا ساله اف پیمان باتا بجیانین لی ام سببی مجال جار لور نقاش کریه و ام تکرن جار ایدن نقاش بگین کاچما پیک نهاتیه کی بیه سبب کو پیک نهاتیه پروبلم کشه او کلکنه ام تکرن بر او کیان باعفن لدوی هفدیتنا های داویه دا تی گوتن لگور مدیای تی گوتن که به او کی نورمال دی باعفیانه و انجام جی بگیرتن لرای گشتی بلا بکرانا که بگوتن اوام گشتنه وی انجامی لی جنش کافدا ببویاره کی او تشت پیک ناه و دبا سبب هنا کی تشتا لی است خازم هم جبو ما شیروه بکن که سبب که حتی سر ساله چما پیک نهات و دوی جوینی دا او بو که بیان بکن لحف کرنه که بیجن انتگراسیون ها هسته او که باتا او کرن لهذا سوريا باتا انتجرا كرن لنبو شما نبو جوین چوا خلاص بو سبب جوین چه بو اف پرسانا ما پیشی ج رئیسان شیخ موز بپرسن که او چه بیجه پاشه بچم با میوان خون نزار گلک سپاس ایوار باش جبوا و تماشاوانا و میوان وجی که کاک نزار جی جارا پیشی از وید بینم و خورتک گنجا که فهم هات براستی ام پبرا کاربن وی دیالوگی بکن و ام کاربن پبرا هلوست خواه دیار بکن سر تشتیگ و ایرو چید بید روجاوای کرسانی و سوری بتوایده براستی پیشاتین ایرو روجالاتا نابین بتوایی پیشاتین گرمن خویات که یعنی ایشف یعنی گلکی وی گرم بی یعنی نخاسم ایرو تشتيقوا إيرو الإيراني دقومي وتشتيقوا الدير حافر يعني براستي هردو جيكي دقالك مجارات دقنا هفدو بافا غريداينا وأميت دما كردا مناس بكن تشلو بهافا غريداينا وتشما دوي قونا غدا أف تشتين قرم دقومن براستي يعني دسبيك يدا مدخوست أزوجم يعني جبوان شهيدين أشرفية وشيخ مقصود قالك يعني أم بجنا خوا جوارا دطوينن وأم جوان بريندارا راجيكي أم دخازن جو زوبزو رحت بن وسرساغية جملتي كرب تظاهير دخازن نخاسم مال باطن وان شهيدة ونخاسم أو كسيقو جدل خواستن برافانیه دبر خلقی خود بکن بر ملتی خود بکن بگمان یعنی افتشتی چه بو د اشرفیه و شیخ مقصود دا گریدایه به یکمین تشت انجام رونشترا پاریسیه او لبهاتنا قول پاریسیه چه بو یکمین تشت او انجام ویناکیه د پاریس دا خویات کې یعنی لبهاتنک سرګلک خالال هفدو کرنا ام نزانن براستی حتی کوجاستی چه د خالن گرنگ ندروی ناکه ده هنا لی خویات کې سر عرده تشتن باش تینه خویانی کرن
یەکەمین تشت دوێ جواتێدا وەک مەگۆژی کێ دوێ جواتێدا شێبانی حاضر بوو وەزیرێ دەرڤەیە حکومە دەمکی یا شامی و ئەمریکا بوون و یێ وەزیرێ ئیسرائیلی بوو و پەیرەژی کێ وەزیرێ دەرڤە برێز ڕێزەنە پێشی ئەم دخوازن جبەر کو ئەو جڤینە نابێنە مەزوم پاشم دەربەزی بنە باش ئەزێ تێم هەمابوو بە کوردی ئەزێ بێژم ئەس تێم وێنا بڕاستی براستی ینی ئەنجامە وێ خویا بوو ینی چ بوو ژبەر ینی ئەو جواتە گە شامێ یا گۆچارێ مهێ لە شامێ بوو ڕونشتن ئەو شاندا هەسەدێ و لەگەل وەزیرێ بەرەوانیە یا حکوومەتە دەمکی و ئێستخباراتە و شێبانی وەختێکە ئەو جوات شێبوو جوات بداوی نەبوو لە گۆرمنیتر بەحز دکێ دەبێژێ ینی بەرینها پرۆژەک هەبوو ئەمریکیە دابوو ئەو پرۆژێ ئەمریکیە چلۆ کاربن هەسەدێ تەڤلی وەزارە بەرەوانیە بکێ دەندورێ سووریدا ئەو پرۆژە ینی خلاصبووی بوو حاضر بوو و بەری وێژی کێ دیار بوو ینی بەرێز مەزلوم عەبدێژی و بەری وێژی کێ هەنێک ڕاگهاندن هاتن گوتن ینی ئەمل بەندا مزگینی کێ بوون گۆوەرێدان گۆچلۆ ئەو لەڤ هاتن دەست پێ ببێ و ئەو لەڤ هاتن وەرێ دیارکردن خەلکێ سووریرە و نەخاستم وش خەلکێ کوردستانێ بتەڤاییەوە براستی ینی خویا بوو ئەو نەخواستن ئەو جوات هەرێ سێری دنیوێ جواتێ دە شێبانی بەگەریە و دۆست کرد گە وەزیرێ بەرەوانیە وێ ئستخباراتە دەرکەون پشتی گۆ دەرکەتن بەگەریان گوتن ئەم دخوازن جوات نهێ هەیوێ ئەمجارەکە دی جواتەکە دی بکەن ئەو جوات گەرەک بوو بە ئەمزەکردە کاک مەزلوم و سەرۆکێک حکوومەتە بەگوهێز یا سووری ئەحمەد الشەرع گەرەکە هەنگی ئەمزە کردوانە لێ خویا بوو ئەو نەدەچوو سێری ژبەر پێشیاوا پلانەکە بوو پلان ئاواژی ئەو بوو جواتە گە لە پاریسێ چێ بوو ئەو تشتێکی هەری گرنگ بوو یەگۆ هەبەت هاتێ گرێدان بشکل شێوەکی گلکی دیار زەلال ئەمە چما دوێ ساڵێدا ئەو هەفت پەیمان بداوی نەهات یانجی چما پێک نەهات ئەس دخوازم بەکری ببێژم دوان پێنج مهێ پێشیدا جوات چێ نەبوونە دنا بەراوادە بتەنێ ئەو جواتە گچێ بوو لە حەلەبێ یا محافظێ حەلەبێ و یا شارەداریە شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە لە هەفتوو ڕوونشتن و ئەو هەف پەیمانە یەکێ نیسانێ گۆل هەفتوو کردبوون گە هەسەدێ ژەوێن هەرێمێ دەرکەوێ و بتەنێ ئەساییش بمێنن و ئەو وێ کاربن بەرەوانیە دبەر خەلکێ خۆدە بکەن و تەڤلی ئەو ئەساییش تەڤلی ئەساییشە سووری بتەوایی ببێ ولۆس ئەو تەنێ ئەو جوات یەکەمین چێبوو وەکی دن جوات چێ نەدبوون دجار سێ جارا گەرەک بوو جواتێک پاریسێ چێبوو بە ئەو جوات نەچوو سێری پەیوێرە جارەکە دی گەرەک بوو پاریسێ چێوە جاردی ئەو نەچوو سێری گەرەکە دەولەتەکە عەرەبی چێوە نەچوو سێری ئەو ینی هەفت پەیمان هەشت خالایە تخال دوێ جواتێدا پێک نەهاتن ژبەر نەبتەنێ ینی هەفت پەیمانێدا گچلۆ هەسەدێ تەڤلی ئەرتێشا سووری بێنە ئەو تەنەیە ژبەر خالن دن گەلکیژی گرنگ تێدا هەبوون دندرێوێ هەفت پەیمانێدا یەک ژوان خالا ئەو بوو چلۆ ینی بشێوەکی ئەسایی بە کورد وەکە پێکاتیک سەرەکی گەرەکە وەرێ ناسین پێکاتیە سووری بتەوایی پەڤرەکاربن لە هەفتوو بکەن چلۆ سووریەکە نو ئاوا بکەن چلۆ کاربن پەڤرە ینی دەستورەکە نودێنن ینی گەلە خال هەن ئەز ناخوازم بەحساوە بکەم یەک شوا خالا نەهاتە پێکانین ڕۆژە دهێ ئادارێ ئەخر برێز ڕێزان ئەو خاڵانە وەختێ حکوومەتە سووریێ دەستورە خۆ چێ کرد تێبیراوە
پشتی پیمان ده آداری حکومت سوریه دستور جبو خود شکل یعنی یاسای که قانونه که جبو خود دانی لگور وی قانونش خو او دستور بخوا انکارا یا جی خراب کردن ناس کردن پیمان ده آداری نبود. بله کاک میرزا مدخواست اشخوا از وی ببیجم یعنی بلکی پشتی وی جواته عمل هفدور ونشتن دد هفدیتنا كده پشتی وی نهده روجابو ما مسألة هاتن قوتن از دخوازم ببیجم ایرو او حکومتا بگوهیز دستلاتا الشامي وقتی قوا هف پیمانا ده آداري امذكر ما بستا ويجي او بو يعني قفن خطرك مظن لسروي هابون بشتي كومكوجيه جو البرآبي تشي وبون در حقي على ويادا اوان دخوز بتشي ويبي هف پیمانا كي ب كردارة قريدش بو كاربي هنكي وي ضغطة قول سر وي سفق بكي او ضغط جيكي عيني وي ضغطي السر حسد يجي هبوش آلية تركادة تم وتم ريش دهاتن لسر هرمين كردي اوان جي دخوست وي ضغطي سفق بكي جبرو لوجيكي هاتن لهفدو كرن او هف بيمان ام ذكرن او هف بيمان يعني از دخوازم بكري ببيجم تجباتي فرمی چه نبون یعنی بلکی یک جواد یان دو جواد چه بون او جوادی که بشیوکی یعنی گل کیجی که کرد در باز دبون یعنی یادی روزه که تنیجی که او جوادی گو چه بونا او جواد وینک جوی جوادی نه هذا درخستن بالتاني وینک تنی هبو یگو او وقتی گابا چلو وی هف پیمان امزدکن هر دو کاک مظلوم جی که و سروک بيد سلات الشامي احمد الشرع هردوا او ام ذكرنا دربي ويناك وينجي تنبون دربي بمسألة بتواين تم مد ميزان راق هاندنا الشامي بتم بآليكي نيجاتيف لفيها بيميند ميزان وتمجي كي الشر دكشاندن لسر هسدي او ناخوازي و تبلي او انتجراسيوني بكي ناخوازي تبلي دسلاتي ببي ناخوازي جو نيزيك ببي جبر تم يعني جوار تهمت باردبون يعني اف مسألة هناك هات اخو يعني كرن دسلات الشامي جمويناك نقلك اف هف بيمان بالتاني آلافك بو كارك بو دخص وقت به درباس بکه بهتر تکلیه خوا به دولت آره خورد بکه دخواست گوکار به بده ناسین انو او دخوازه سوریا کنو آوا بکه لی یعنی سیاستا وید سلاته جروجا یکمین هاتیه تانها او جدیت الجموی تنیا گوکار به خلق سوری بحمو به هاتیه خوا وانا که وان حمیز بکه کار به دانستان دنیا بواره بکه چلو کار بن پبرا سوریا کنو آوا بکن از دخوازم به بکری ببيجم يعني هسدي حتى كيليكات داويجي كي دخوست جو اف هف بيمان هري سيري دخوست او لبهاتن شببي دخوست بشيوكي يعني شراكتك السوري دا شيء بيجو بفرق كاربن شلو سوريا كانوا آبابكن ليجو ندخص براسي دا سلات الشامي ودا سلات الشامي أو أنا تا إرادة جو كاربي ويلا بهاتري شيء بكي الجموانا كي تنبو أبنا يكياد دواجي روجة كيجي دا سلات الشامي نخستيا جدي بكردار روني تبلو أم دزانن إيرو شاندك هبو ياجوش بيستو كونفرانسي 26 نیسانی جه درکتبو او شان چقاسی هاولدان کرن گو دانستاندری بوید سلاتی ربکی روژه که جی هاولدان نکرن گو و دانستاندری بکی به ویشان دیره لجموی بتنی یعنی ارکی وی سرکی چلو مسئله یعنی چاره سرین لشکری چاره سرین اولکاری بتنی دسری وید سلاتی دبون یعنی ادبیجم حتی داویجی که حكومة دسلات الشامي أو إرادة الجموينين حتى بكي لكا أمتدجي جا كاربي ويلا بهاتني بكي بالتاني تشتك تاني هيا هكا أو كاري بكي جافا ضغطك أمريكيها بأمريكي إيرو أو يعني بجديرية كمظن ضدنا حكومة دسلات الشامي أو ودوستي هسد ينجي كي كارن هردوا بين جم هردو وضغطة كيلو بكن بهلن وابنا هري سيري دربي بينا كي ازنت بهورم او كار بي جو چارة سرية كسياسي مظن دنبري سوري دشيت بي
بله گلکی سپاس پرسه من هنه لی از بچم با برز نزار هم کوجی از همان پرسه جناب تد پرسم یک بریا پیمانه ده آداره پشتی که او پیمان هات او کرن لسوریه همه شرعش بخوا دستورک چکر دوی دستوری دا او دستور جسری حتی بنی انکارا یا جن ناس کرنا نقبول کرنا پیمانه ده آداره بو و حتی داوی جه هر گوتن کرد نخوازن پیمانه بجی بینن و ساجی آنین حتی وی داویه ها حتی وی داویه و روژا داویه جی قول بو که حتی سری ساله تمام بکن تمام نبو آنین چار مهدا وی جوینی پیکانین و دوی جوینی دا جی همین تشتی بلا کرن گوتن آمادن اینن که وی امضا بکن سبب وی البت اداره شرعه وی دیت بو که او وی دزانیا که او اراده یا جی سیاست آوان که وی پیک ناینن لعالیه دن اراده سیاسی یا عالیه کردی هم بیجن هیئتا 26 نیسانه و هم جی ریوبریا خسر یا جی حسده او کی ندیتن که دولتا سوریه یا جی احمد شرعه ناخوازه دوی پیمان جی پیک ناینه لگور وی هلوست نگرتن. سپاس که میرزا و سپاسیا که ریزان دکم انشالله ما گفتگوی که خوش سر بکنه بریگیش که از خازم بجنا حال بر او شهیدن کل طه شیخ مسعود اشرفی کتنی و میرانی ها که او میرانی ها که بکیم دیدی رو که داته ندین کسی نوسا خواه بکنم قربان انگلی خواه هم بجنا حال بر وان دوین و هر وسا هم بجنا حال بر گلی عفرینی دوینن و گلی گوت شیخ مسعود دجیای و بویر سروان داتنی بویر گرانن نیسه بکن حتی ناجی ایشگی وانج دلی مدر نکتی و هم هند الگرانن و او حزنا حتی نادن دری مداهی هم بجنا خال برام دوینو هم بگرن سر با خاله کوته گوتی او پیمانان ده آزاره لگوری کو از دبینم هاته امضا کرن امضا کرنه که دمک دابو دمک عجله بو بیوستی پیه بو جهر دو آلیا و آلی حکومت سوری و بعین الوقت آلی مظلوم عبدی و قوات سوریا ديمقراطية هذا سوريا ديمقراطية و او اتفاقية از دنيرم كو جوري از دبينم اجبر عجله بونا و بمشاوره سروك برزاني جهاته کرن اجبر كو كرد نلهبون يكي تيك تنبون ناف كردان دا تشتكي تيكي تيه سياسي تنبون كل سر بمشن عجله چون او خالا امضا کرن جوا خاله آت توره گیرین او کو سوری یک عرده یعنی پارچه‌کردن سوری الغا دکن بول ترکیه راکن و گفه ترکان و هجوم ترکان سر روجاوای کردستان کیم بکنج برکو شر گران و دمه لبندا و تشرین المشیون والعین وقت لحال دینجی شرعجی گوری کو مجازر الکل لاطقه و در ساحل سوری و در دین چی بونی و پیوستی بون مجبوری بون و جوارا گلکی باش بو که هاته امضا کرن یعنی هر دالیا را باش بو ده پشتی ویدا و گفتگول سر و اوانا هات نکرن کش بر و خالان تثبیت بکن طبعا بری که گفتگوار نکرن او دستورا درکت خویا بو که او دستورا که هاته امضا کرن پشتوان قوم بو پشتی که امضا کرن خواهد که جیه که نوعا ما شرعی آگدین و او دستورات داخستن جوان بکو پشت راوه کردان دا بدبن امر الواقع کنه و ام کرد مطالب خواه که امتر بکنه لما ایکو چی بونی چون یعنی حوار دریش کرن واقع کو مرید بینه جبر کو مرید کیشتا جیه که کو هیدی عصری بوان هیدی کو حوار پیش تا ناشه حتی مدی لدهو که کو مظلوم عبدی گو گله کی خراب دیشه بس او حاضر بونا وانا لدهو که و او منتدا گله کی هیچ کو با حوارا پیش تا بشه و پشتگیری ها که مزنج روجاوای کردستان را کرد
با خویا کو هیزک دانوان وگریان کو امر الواقع کو فرد کردن تگ را غالانه سر ورنه امضا کردن خویا کو گیش نه امضا کو هیدی دمک کو هیدی امضا بکن با غالان و لصالح کردان بونه لی هما یک سرشیبانی هاتی کتی اندره گوتی امه تأجیل بکنه حتانی نهی مهل پشتی و مخابن شر اوه دست بکر شر شیخ مقصود خویا کو ترکان یک سر دیدن کو او خالانه همی کرد فاید سوده که یا فایده که مزن جیدی بینن گوری کو دست کفته کردان نها ترکان اصرار کرد که واجی بینا بره و نچه و جوان را گوتن رازی ببین که تنازلاتش اسرائیل را بکن باشتریش کرده را بکن جبر که ترک دبینن چه قاس تنازل سوج اسرائیل را بکن زرار او قاسی ناگه ترکان ده او ترک زرار خود مدد بین ناخوازن نکو زرارش دبین تو زرار مشابه لوانتنه او هبونه که سرکفتنه که کردان تجاری قبول ناکن پر جاراج گوتنه که هگل سر هیویش چیه به امشاری بکنه بله رجبر و چون بر خدان اتفاقی ها بر خدان اسرائیلیان او سبب ایشتی کو یعنی سبب ایشتی کو و آوانا و جوینا کو لقاء کو ما بین مظلوم عابدی و مسئول حکومت سوریه بریه و نچن از لیم ترکن او نا با حکومت سوریه بخواه از بینم حکومت بخواه زان کو حکومت اگر نشرعیه و رازینه که هر تشجیوار قبول کردن بس او دوی دستلاته دا بمینن دوی دستلاتهش دست خود در ندن نخسرین اونا کجوان را بیجن دولت کردیجی اونا رازینه و کجوان را بیجن اسرائیل دکن هیوی سیری قطعی جی رازینه بس آوان جوان را سلطه که گوری میجی وان ده پارچه که سوریه دا آماده بکن اونا تیدا متحکم بن لدوی جاره خال ندین هنه وانا مجبور دکن کل جیرانان بگن وکه ترکان وکه اسرائیلیان او سبب جفکتنا لقاء او پیمان ما بین نابر مظلوم عبدی و حکومت دا بره نکد او سبب جفکتنا جیوینا من بود بله جلک سپاس ما مستعد باقی استمباته فرمو وکو هرگاف براستی وقتی که مرم وی پیواجوی دنیره نیزی که بیجن نه ده ماهی دنیره روژا که او پیمان هاته امضا کرن البت شرط جودا بون روشا سوریه جودا بون روژا احمد شرع جودا بون کرداج باواکی دم بو رابو امضا کرد بس چند روز پشتی وی رابو سوریه دستوره کی درخست که او دستور انکارا وی پیمانا ده آداره بو او روز کرد سیاست مدارن کرد یا جی ریوبرین روجاوای کردستانه برانبر وی دستوری تut او کی بیژن لپیش کو زیده دنگ درخه یا جی نظام چبکه بلکه دو پیام درکتن دو گوتن درکتن نظام چکرن لی براستی نگوتن که اف دستور و اف پیمان لدجی هفن یا هونه ویا قبول بکن یا امی ویا قبول بکن جبوی ویجی و هر وها جوینا 26 نیسانه که حیاتا کی کردی چه بو اگر آلی کردی وی حیاتی وان بریارن کل وی شخورا هاتبو گرتن کل گور وی تب بگریانا ایرو روشا روجاوای کردستانه روشا پیمانا ده آداره ده وقت ایرو بیا بێگومان نا وێنەوە کیرۆبان وەختا کورد بەیەک هەلوەستی برەنگێکی ژرەنگا دەرباسی دیالۆکێ بە دەسەڵاتداریە کاتی بکردنا بگۆتانە کێشە سیاسی بەری کێشە عەسکەری وێچەخێ وێ gelekş bahatana gwatim rastî bigotana îroro netawa dewemînin li Sûrî ka mafê me çi ye û çi mafê me û çi erkê me em karibin çi qasî bi hev vî welatî ji nû ve em ava bikin em karibin destûrekê nû deynin em karibin gelek tişta bikin lê mixabin wa yani ew deseladariya katî seroktiya Ehmedî Şerê
وفوكس كرس مثلا نا عسكري او جي شكي دناف دستي كرداد قال لك بترسن وقو هردو هوالا قال لك تشتين بالش آنين زمان ودي روكا في فاجوي تشاوا تشينبو چما تشينبو يعني او بيمانا ده اداري چما بسرنكت يعني ام دزانين حكومتها الشرع اجي منتاليتيتك ياتي منتاليتيتك او كسكي برخنا بينه وكنتو وكم نتو انجي او بيك هاتي سوري او دبينه مثلا اوليه مثلا او هزريوي دبي سر حميد شتابه وفكسين دبي ولاتي هنن دبي بن حكم شريعه تاويده عم بفيرنجيه وكي ديجي بشكي مزن او منتاليتيتا شوفينيه عربيه هي حرتم لبيك هاتي اندناف خد دنرن وك وطنداشة درجة دها يعني تجاري الوانان وك إنسان حتى وك وطنداش الوانان نل كردان نل علويان نل درزيان نل حتى مسيحية كريستيانا فبجبر بيهاوي ويا هري جرينك دبي مسألة رولا تركيا وقو حردوها على جاني زمان تجاري ناهي لقو كرد ببن خودي ستاتوسك لهندري سوريا مينا كردستان باشور آنجی چینا به لشکری واهبه و چک دستی واد هبه یعنی اف ترکی گلکی رولک گلکی خراب دوی مسئله لیست و حرتم جی دوی سالا چویم بو سالک حکومت شرع دخوازه خو آوه بکه و دخوازه خو تند بکه به جدر وره بو ولات جدر وره او ولات جدر وجی بگومان دما ویانین اجنداک سری واده دوی اف مروفی هانه که لقل جروبا خو وی اجندا اگر بيجن يا اسرائيل يا امريكا يا بريطانيا يا فرنسيا حتى يا المانيا يا تركيا دبي او اجندا بيك وره او نغم مجواره يعني براستيجي دوله روجافا تشي امريكا بتشي اوروبا بشك جو اوروبا نغم ماواي او بيك هاتي عندنا فندري سوري ما في خبستينن او غم ماواي جو اف مروفي هاتي سر د سلطداريه اجندا في ولاتي بمشين او جوینا داویا گوچه بو وگو حد حوالانی زمان سیپان حمد بیجه او جی دگل جوینه دبو وگو حوال ریزان گوت گو ام گیابون حمیتشتی و مثلا يعني هاتبو چاره سر کرن هاتبو بر امذكرنه لبه شیبانی درباس بویه گوتی نا و مثلا راوستینن امی روجکی دی بهبر بجوین و امی کاربن امزه بکن لی خیابو پلانک سری واد هبو گو ایریشی کردا بکن لحرد طاغین کردیده و کاربن تشتکی او بخوی يعني دما گو ایریش بون د پلانا سری واد هبو دیمک او پلانا او پیمانا ده آداری براویتی بو آنا نمایه یبر گو خوین چه بو دما گو خوین چه بو دنا برا کردا و ده سالداریا کاتیده گمانا من تجاری نما کارن هفدو رونن و کارن بهدور دیالوگی بکن و کارو بگهن انجام کی لیور رولا امبیجن امریکانر براستی رو سمینار کبو خوشکا الهام احمد تشتکی بالکش گوت و قال کی جهل وسط امریکیا ولو ددليبون دقوتن يعني امريكا قاربو يكسر او شعب سكنان دانا يكسر ضغط لحكومتها كاتي بكرنا قلت خلاص ام خوازن اف بيمان هاري سريد في بيمان بي ام ذكرن وخلاص ده ليه بلي خوياي اوجي بلانين واوغم قلت اجندي واهنن هين اب مثلا انه كردجي بقين ما في خو انجي بيكاتين سوري بقين ما في خو سوري بب سوريا ديمقراط او خوياي نت بلاني وادي بلانكي دوف دريجه قال لك اجندهن هن دبيجن او سوريا بتبعي ببدا بش ببدنا برا تركيا برجوندين تركيا وبرجوندين اسرائيل او بيكاتين نافواده او نغم جوارق وبقين ما في خو نقل ما في خو انا قال لك بلان انا قال لك تشتين وتن دبي واريده وايرو روج براستي سياسه حميل بونغي هفكتيه يكنما كارج هف درخه انه كا امريكا شت خوازه لسوري تركيا شت خوازه ما على باقي ليفربول ما دام مثلا امريكا وابو كرد حتى انها ده كاريا خو بامريكا را جا امريكا را قوتنا بنرا ام كردن ام ليفربول كاتاكينا ما في مجه دبي ما في ما مسوغر ببا اگرنا امريكا هر جاره کی درته دبي اف كواليسيون اف بيمان بس برامبر شر داعش وكيدن
تتشتكين فيسكي ونظام شتنية جي مخابنية جو أبا جدو حزارة جنبيجن 12 أنجي 14 دما جو هسا تشي بو أنجي بله دما بس 13 ساله ريفا بريا خسر تشي بو حتى يرورو بيمان دنابرا أمبيجن هسا دي أن ريفا بريا خسر وأمريكان أنجي دولة كواليشوني تجاري بحثا كردا خوياي نكرنن تجاري بحثا ما في كردي أن روجافاي كردستاني نكرنن او هرور وبكار انين وقت لشكرن جبور دجي داعشي فريق فوجي دستينن اللي هم بري به ليه بلي يعني حتى تفكر سياسيه كرديه كان بيجن انجمن اجتماعي كردي اري بيوندي واي ناب دولتي هبون دشون قالك جبين ناب دولتي قالك يعني ويش اخي وا بقوتانا بافك ما هي ونتوكل لفر هي فريما وهي دبي بارا سنجالي دولتي ناب نتوي چندی خرابی ببه گرک او کرد بین پاراستن نین کشتن هرمی و بین پاراستن لبر خویای اوجی حتی دو سیاست خود بقل گو غریزان که غریزان لبر کار گلکتر سر به مسئله باخوه نوات چندی کاریبو کشا کردی تیخ ناف دست دولت زلهز گو اف کش خودی مافه دبی بی پاراستن چه ده سلاطه داریا گوور شامیجی دبی به پیکاتی اندناب سوری ده گرک بپاريزه نشر روابك يعني اف حكومتها شرعتي براسي جعلويا د سبيكر باش شو درديه دناف جاراد تعدل في لها ذكر مسيحيه ويرو بري خداي كردا يعني انا دبي بري نيف ساعتك بتشل حزار لشكرين فيدا سلداريه تشونه بالي بالحافل ومسكنه و باجارك ديجي الكلكاوي لروجاواي فراتي او دبيجين خلاص جيرو بيفي امكاربن قصدة النبكن دما جو بفي هيزا مزند تشن ويجي ديمك ديسا جي اوروبا انجي امريكا شعب قرتينية كي لوادك جو كارب تخوازه خويا تخوازه حمي سوريتي خناف دسيفا كسي راديكال او د سلاداريه بكن وخويا يب اجندي وغو بري انا مغوتي هرنستري تشتي هي يعني هالوسطى جايم بيجن هالوسطى امريكا وفرنسا دوا شري مثلا سر شيخ مسعود اميورن سر قال كي لاوازبو حتى انا جيت عدل كرداتي كرن لحردو هريمه لحردو طاغا او بدنجن يعني بدنجيا واجي تشتكي بالكيش جو ام كرد منكاري وخياي ام دوزا ما في خب سربستي بكن وكيلو دروز ايرو بيجن ام دولتك يصير بخط خازن او دولتها ما بشك جي اسرائيل خلاص بالموضوع يعني او تشتي خوش كردكن يما حتى مخابن انا يعني هجا بريفا خسر بو انا كسبه انجمن اجتماعي كردي نجيان ويشي وي هبش كو كارب نافكي بيجن ام ايرو روجاواي كردستان لبي هريمت خازن ام چه به سر اگر حسدي ان چه انجام چه به بل اف مافيا مي اف هريما مي دبي اف هريم بي بارست وسباس بله قال لك سباس اگر تشتكي دنتنا بام درباز خالي متى بوا جريداينه جبويا تخازم صد درباز ببن اگر تشتنا بام درباز خالا خوي دياب بن هديتنا برپرسن سوري واسرائيل لباريس اگر نه تشتكتنا او جاردن استن با برز ريزان شيخ موس از هما درباز ببم پنج وی مهی يعني ده 12 روز بري لباريس بسرپرشتيا امريكا اسرائيل و سوريا رونشتن لبا هرچت پیمانان چکرن ده پیمانه دا او گرن گولانه و هناك درندن اسرائيل راهشتن ولوجي امزا كرن حتى بيشياوي بيشياوي هفديتني دا سوريا خريطه كي تشكر بو دوي خريطه دا جولان نخست بو ناوي وها حتى انا وحتى يكون بالتركي وغريدايا كل سر خريطه سوريا هبو اوان هردو آليان هردو هريمان جي خريطه خود درخست بون ودياره كدوي جوينا هذا دوي هفديتنا هذا جي پیمانه کی بجن مثلا لشکری هي مثلا همکاری دیپلماسی هي کوردیناسیون چیه تجاری هي
يعني دو بيمان دا سر استخباراتي لسر هناك تشتغل هاف كرنا وساجي دركتن إجا اف بيمان شقاسا لسوريتي و اف بيمان تكارب بس سبب تشب برانبر بيواندين كرداو وهروها دولة أمريكا دنا وهروها سوريا شقاسا باندوري لسر هي بله براستي يعني دسي خال هنا جرينجن از سروانا بيجم كرمك يكجي دولات نا كومالي خير خوازية ده هر دولتكي برجواندية هنا او وان برجواندية خوا بريبد بيد دري سوري ده ابيك ياد دوا دوي ام باش زانبن ايرو يعني ناكوكين هاري جرينج هند نابراس تركي وإسرائيل ده لسر سوري أو ناكوكيوا نا قشلو سوري أبابكن ناكوكيوا هر يكي تشلو كاربي يعني جهي خوا بهتر للسوري بقري برجواندية خوا بهتر سوري بمشيني ياسسيا حتانها نا أمريكا ونا دولة أوروبي نخوستنا كريزا سوري چارە سەریەکێ ژێرە ببینن ئەوانە ڕێبەبەریا کریزێ دکن و ئەو گەلک جدابوون هەیە نابەرا ڕێبەبەریا کریزێ و نابەرا چلۆ کریزێ چارە سەریە ژێرە بکەن ئەو ڕێبەبەریا کریزێ دکن هەر یەکیل گۆر بەرجەوەندیەخوا تشتا گرنگ دوهندرێ پەیمانە ئەو جڤاتە پاریسێ دەچێ بووە یەک ژێ جوان تشتا گو باشووری سووری بتەوایی هاتە سپارتن ژ ئیسرائیل ئەف نەما حوجەی دانوستاندنێ ئەو بتەمامی ئەو بریار هاتی ئەستاندن یەک یاد دووە باکووری سووری و دەعالیێ ڕۆژهەلاتی فوراتێ ئەو وەرێ سپارتن ژ ترکیرە و أفجي لهفدو كرنا سروي أستي ياس السيا دميني روج آفاي از نظام روج آفاي فراتي و أو هرم بميني دبن نفوذ أمريكيا ده أف سروي هستيل هفدو كرنا يعني سوري بارتشبوا دوی شوي دميني او هرمن يعني او شام وحمص وحما او تند منت بن دستلات الشامي ده وك حلب جبر في بتمامي هات سبارتن ج تركيا اف تشتيغو تيغو تن لسر راق هاندني بتشتيغو الهبدو كرنا بنت ماصيدا بلكي جولو بقلكي مصدر بي تشتا از دخوازن ببيجم اف تشتي جو لأشرفية وشيء مقصود شيبونا اف يكج انجامي في جواتا باريسينا اونا نما دفابو حسدي الهندري حلبي بميني جبرولوجيكي قالك ارجومنت شيكرن قالك حجات الوان كرن نو او ما بومبا باران دكن باجان نظام شلو شي دكن او ما بس داواجي او بو قوانا درخن خويات كيجيكي شوقك كسك جي دسلاتا الشاميرة هبو او اريكاريات تركاد في نما حسدي يا نما تكسي للشرباني كرد هندري حلبي دمين دبي بالتمامي او وري سبارتن بدستي تركي افتشتها قلكي جوارة مهمة خوازن بي خالي بزلالي بيجم يك السدمي السركي ابهف بيمانا ده آدار نتشو سيري دولتا تركا ترك ناخوازن و اف هيمان هري سيري راستا دغوتن غركا هري سيري و غركا حسد تشكي خديني خوا بجارك يرتبلي بينابكي بس ما بس داوي جي او بو او
يعني إيرو أرتشك أرتشك خرد هندري سوري ده شيء ببي وسوري ببي يك ودزجه ويناك حمو ببنيك أو هنجي وينما بدفيا واناك نب إسرائيل هابو نب تركا هابو سوريا كانوا ده أواكر لخويات كيم تب برجواندية تركا دولتات ترك نينا جو آرامي هندري سوري ده وري كرن يعني كي لبهاتنك نبرا سوريا ده وري كرن يكش أنجامي نلب هاتني ونا يعني بيمانة ده آداري نشو سيري يكش وا أنجاما جو بهتر ترك كاريبون رولا خودن دري سوري ده بليزن وباندورا خو روج بروج مصدر بكن وخورتر بكن هف تشتكي جلكي جرينجت في أم بنا باجزانبن تشتا هري جرينج ياغو أم دخوازن بنا ببيجن إيرو تشتكي بالكيش تشيد بود وقتی گاوا شری الشيخ مقصود واشرفيه دهبو او جواتا جو براك بسروك دسلاتا شامرة رونشت دويدي دا هناك تشت هاتن قوتن يك جوا هات قوتن انه ما كاريبو ترامب قانع كربا جو بجدگيريا بيد سلاتا شامي بكي يادي دبابو اف بيكاتي بفر سوريا كي آوا بكن يا سيا دبابو هف بيمانا ده آداري ويكي نيسالي دبي هاري سيري يا شارع دبيجي انه هسدي ام بجدگيريا ويدكن و يك جوان دوستي منا هفكاريه منا يجوب ام بيم بجدگيريا ويبكن ما فهمكر دندري وين اميدا انه جرك الشر وري راوستاندن او يعني تشتي يقول الاشرفيه وشيخ مقصود شيدبي جرك وري سكراندن بتمامي بس خويات كي ولو نأو نياداويا اشرفيه وشيخ مقصود نياداويا دبي الشر بردوام ببي شري جو ايرو وكاك عبد الباقي جوت يعني جوت جو ايرو 40,000 کس 40,000 ارتشا سوری بلکه 50,000 برای خود دنا دیر حافر برای خود دنا وینا دسری واده شر بردوام ببی و شر بردوام چیا اوی بجاره کیرا آلیه فراتي ويد بيت دركبن يعني جدربي شمي فرات او جواره جلكي جرينجا جبر او بخوا دير حافر ومسكني او ناكي ندهندري هف بيمانا ده آداري ده ودبابو يعني قابا او هف بيمان شوبا سيري دبابو او ناكي جويدي ورنا كشاندن فايرو اف يك جوان نشانا بارچكرنا سوريا يعني از باوردكم يعني او سركفتنا او شخوره دبينن اللي اشرفيه وشيخ مقصود وبردوامكن دوي شري ديدا ابنا يكياد دوا تشتكي دي جلكي جرينج هاي دوي قونا غيدا يعني ايرو ترك دفكرن غافا شركي بيخن دندري سوري دا جواره دوي قونا غي بخدا جبرنها ايرو وك نوچد بيجن يعني بلكي امريكا ايرو شري ايراني وريكرن انه شرك لندري ايراني دس بي او شر يعني هلوشان دنا ريجيما ايراني يعني كي ام يعني غورنو تشيغو مبهيستن انفورماسيون الجمن هنا قصدك النول الايراني تشيكرن او قصدا نو الايراني وري تشيكرن ونكبي خدمات تركاده باري تركا بهتر جراند بي وبهتر بربرسيارياوي د بيشروجي ده مصدر دبي وخرتر دبي يعني از دخوازم في بيشم ام دقوناغك قالك استياردنا افقوناغ قالكي زحمتا ام نزانن يعني براستي يعني وي هالوستا امريكيه ويتشبت بيشروجي دا جبردت شتي جرينج هاتن كرند دماچويدا يجي جواتا او لكاري يا غوغوتن وقتي غابا نافي الشرع ونافي انس خطاب اختيرا كرن جسازيا غوتن تشينابي نما شيد بي غود سلاطه الشامي شريبي كاتيا بكي لما اوشر بردوامه ياد دوا الجور اتفاقا يا قيصر وهلانينا قيصر يجوا جاردي او شر نما بردوام بدي جي بي كاتيا جاردي او بردوام اخويات كي يعني ايرو يعني امل بيشيا گوهرتنن مزنن دروجلاتا ناویندا و ایرو امریکا جی اوروپی جی که وان گوهرتنه مزن بهبا گریدن و بهبا گریدن گوروشا سوری حمو تيرورست الدنيا ده حمو الهندري سوري جواندنا او وان كاربن بوان كارنا بكن بوان هناك برجواندي خبيك بين
بله گلک سپاس ما سینور مجاره خواه گوهرد لتشنا بخینا که سپاس بود دیتنه جنابته برز مزار که جنابته چید بجه جبو هف دیتنا سوریه و اسرائیل لپاریسه چیز بو سوریه هات چیز بو اسرائیل چو دوردا دواره دیپلوماسی دا دواره دانشتاندنه دواره او که دا چه داتینه چه پرسا داتینه پیشیا سیاستمدارین کرد یا جا آلیین کردستانی شخوا خاله ما همو وقت تجای هوشگی برجی گوتی به هفته گریداینه تبه کومری چی کی فراتر شیرو بکش برکو در به هفته گریداینه جروج بله نه بس لجامت نه در و دور مجی تأثیر المتکن او شخوا اتفاقی کل اسرائیل چی بو خویا اسرائیل دیاره کوچت خوازه اسرائیل نه بس دخوازه سیطره سرجزک پارچاک عردی سوریه بکه دخوازه که سوری دولته که مشلول به قوت به حزبه که تجاری حسابان جیران نکه جبرو هم گوره وقت که هم بالی خواهد بینه که نه بس سوریه دخوازه هر دولته که روژه که خطری سر اسرائیل چه کره اسرائیل دخوازه بغن ضعیف بکه عراق بو ایران ایرو و سوریه جینا ضعیفن هر سه دولت ضعیفن واجه هل بس گلکی جمع کردارا باشه جبر که ایم هم کرد وقتی که هم صفر بون هم نبو که هم بگرن 40-50 سالی بره لنها هم پیش داده چون ما صفر گلکی در باسکری ایده هم بونا معادله که چتنه که کس نکنه مزوزو راکه یعنی گوری که او دولت هل دواشن هم به قوت دبن هم به حیز دبن جبر وا بیاره که چه دبن و چما ایریش شیخ مقصوده کرن گوری نیرین آمده ام روجاوای کردستانه و کرد تبایی ام شری حکومت سوری نه ناکن و شری مجی نه شری عربانه ام شری که نتوید کنه لامبری دولت کوریا ترک شری می نتوید کنه بس به شکل که این دایرکت نه مباشر بغیر مباشر به ری میلیشیات و میلیسی و حکومت کو نه شرعی با شریک و شیخ مقصود سر شیخ مقصود آتی خویاده که واتشتی که از دبیجم و جوایت آمان که جوه هجومه پشتی که اتفاقی اسرائیل را پیک آنی هاتن جوان بکوه هیزه که ببنه و کردان بشکینه ایریش یمان سر شیخ مقصوده بخواست آنن که ایریش شیخ مقصود 300-400 کس یا امین 300 کسی اسایش چکی گران لوان تنه ایریشه که او قاس بوی رنگی جرا نه لازمه بس وان کر غایت جوانا جوه که یاران نه کو وقت و هیزی الویدر که بشکینن غایت یوان اندری روجاوای کردستانه خواستن که هیزی کردی ترسه که ناو وان کن تواتره که ناو وان کن و ورنش کیناندن هندری خدا یعنی شرکی نفسی جی کرن برهانبری هیزی من کردی ل سپاسیا جناب سروک برزانی دیکم از و سپاسیا که بافل طلبانیش دیکم او نامه وانا به طایبت نامه سروک برزانی و تحذیر کرنه که جوان را شاندی و گوتن کرد تعرید یعنی کرد شری کرد پاکرنه کرد کرن و نامه خویاه که گلکی بجی خواه گرد لناف آسا نیف دولتی و دغتک لشرع بو که وا شراب ریفا نچی او بو سبما که شرع تلیفون جنابی سرو کرد و وی را خفت و خویاه که وی نامه هیچ که مجاز ریج یعنی کمکوژی مزن دناف کردادا چی نبن وکه دروزیان و ساحلوان اید دیان پشتی وی شهری که خلاص دکنن ها بری خودنا دیر حافره من از بخواه دبینم کوبانی ده خطری ده نه دیر حافر و نجی مسکن تنج برکو مسکن و دیر حافر نه باجار کردینه یعنی مشروعه که سیاسی به هفته گریدای لسر آوان نابزوزو و یکی نتوی کردی
بره که انبال خواه دن ترکی بره کتی چند خالان سوری چند منطقانه و که سریکانی و گریسپی و جراب لسومه مجی دستانه لجام وانا انو کوبانه مایه بس که کوبانه راکن مشروع سیاسی گشکی خراب بکن مجهب دخن ترسا وانا هین بری ویجی که کرد بگنه دریا سپی و بگنه دریا ناف دولتی یعنی دریا کی ناف دولتی جوان را ببید دریا سپی را مشروع کی کردی مستر به آب کردن شهر کی مزن لهم بری فکر نجنه هذا بری فی آتا کردن ل مخابن سبب و شرانا و بویرین کو سری ما کردان داتن حتانی نه بری ویجی ما بحث کرد و سروک تفکر و مجی بحث کرد که من چوشی کی بره تگوت از اندام بازنه اروپا یا تفکر دموکراتیا کردستان لسوریه ما آزادی کردستان سوریه تفکر آزادی کردستان سوریه از اندام بازنه اروپا ما برای ما بری کو دست جی پی ما گلک جار مگوتیه او خالن کوات نه امضا کردن ل نافبرا انا کسی او ریبری خسر دا بریوه دبو کو پشت را یک سر کنگرگ چی ببا شرعی که بهتر جرا باتا چی کرن گوری کو هم از بخواه و رای من شخصیه از بخواهش گوری وقت کسایتی از دبینم او اتفاقیا کو چی بوی عالم را دنیای همه را خویاده که اتفاقیه که شکلیه برکو حتی نه هم بیشن عملی کاری بکریار لعرده جی خوان نگرته و اتفاقه اما کرد و گلک شانس دست مکتن بریوه و هم هیچ وی مستر جی یعنی سرکتیه وی بهتر جی دستی خوابینی لی مخابن ما دست هره بله هنک کرد ببری باشتره برکو مجاری میدنی هنم میبوانا جی باقفن نره اره از هنکی کرد بک ما برکو واز دبینم گلکی گرینگه و ما ترسیل سر کوبانه هیچ برکو مشروعی کردی احتمالاتی تیک بشه اما حتانی نه دبوکو ما انجمنه کی نتوی آوا بکرا که همی کسی دا بشدار ببانا و دوی انجمنی تشتاک باتا کسک باتا اختیار کردن کسی پاسپور که بچیانا کرد تمثیل بکرانا جبرکو او انجمنی که چه ببه او شرعیه که بدنه هیزه عسکری لاشکری لروجاوه کردستانه اما از بخواه از دبینم گوری یاسای دولتی حتانی نه ته هیزی ما و ته اداره ما لعردل روجاوه کردستانه ای یاسایی نینه شرعی نینه برکو هر دوجی آلینه از دبینم او پرسکری که مزنه دبه که هم شرعیه که بهتر جخارا چیکن و سیادیه که جوا لاشکرا را چیکن و لاشکر روژی دبه که دا کهون هیزه که من نابنتوی کردی هره گلک سپاس بله ما مستعل باقی بديتنا من سريدا باسكر مگو سوريا خريطه کی چکر توی ده هم گولان در قسط بو گری گولان ج خريطه خود در قسط بو هم جي عالیه ترکیه و او که ج خريطه خود در حتی یه در قسط بو لی پشت وی اف جوین چه بو پشت جوین مدید که براستی سوريا او وان درال بلکه هنگ داره دنجی وقت میوانه مجی باز کرد دنال سوریه دا هنگ داره دنجی جبو سوریه جبو اسرائیل هشتن لی باندورا ویا سیاسی لسر ما کرده دنال قادن ناو نتوی دا اتخوازم گلو تشتکی وسط دی سر کرده و دی چوابه یعنی باندورا وی دی چبه جوی آلیبت اگه بکار بی هنگ تشتا بیجی باشد تمام بخوا باندورا و باندورا که نیگاتیو کو بالکتابی را و دما کو نتانیاهو گویرو رو از قبول ناکم صرف پیکاتین دندر سوری تعدل وابه تایبت ناوی در درزیا و کردا گوت دما گواب اکثر اردوغان تشتکی بالکش گوت گو بانگا مج اسرائیل اوه گو هگر روژا کج روژال و روژلاتا ناوین تشتکی تند چه ببه دوی پیوندی ادنا برد ترکیه و سوریه و اسرائیل چه ببه و دمه اسرائیل طمع کر انو تشتی تتخوازه امی بدن تا دست خواج کردا و جدرزیا بشو
او برجوندیته می پیک ورینن و براستی جی اف پیمانا ایرو رو وقت الپاریس جبو عینی کت و جوره و چارچوه يعني كان بيجن چما جبر بيانا نابرا اسرائيل وسوريا وامريكا دركت خال تيد هن براستيجي انه ام هوال بندي هفن وام مسألة استخباراتية مي زانياريا بدنها وام كاربن قلق كانالات نفل دو فكن بو حرتم او بيونديد نابرا مدل شبه ودوي حتى جهدانك هبه شرطي شنبه ومكاربن بهدور مثلا زراعتي انين زمان قال لك مثلا انين زمان انه مكاربن حتى تجارته بهدور بكن او بخو بيمانك وقال لك برجواندين اسرائيل بيك هاتن وتشتكي دي بالكيشه يعني اب حكومات ديكتاتور خيانا يعني ام صدام بين امبارح وصدام دمكو هات وشط العرب جيل فيجن يعني طرافه على العرب دا شاه پهلوی ایرانی لهمبری گو شورش کردی لکردستان باشور چک جي وقتين انجي نما بده قري پشتوانيا وينك يعني خوياي شرع بفيرنجي او جي وهادك انه اذكارم حمي هريما باشوري سوريا چ سويدا به چ قنيطرا به چ حتى درعا بجي از بدم سيدا بوس خب باريزم وبيكاتي نام مد بلد تشتكي بدس مخن وذكرم تعداج الوابكم يعني خويا منتاليتيتا ديكتاتورية حميكا تشبهها اجبر بيها وي بينم خطرك سر كردا هي جرك كرد وقو حميها والي البرني بس عندك عديد خلف تشتكي باركيش دانية وتي باش وقت عين حكومتها شرع خد لفينا درجة إسرائيل وبيمانا بير شركة شما عم كرد كا هسدي وقسدي وريبريا خسر وأنا كسيكاتش مسألة دبلوماسي كرنج بو كيشا كردي وكاربا وكيشا كردي در خسر ميدانه وكاربن تشنا يعني بدس خين بيشروجي يعني ويروجي سيمينارك ابو ازتد حاضر بو يكي دغونا وامريكا واسرائيل وكردا بباريزه قلت قالي هوالا يعني ابغوتن نراس ابغوتن وقت خوناي ليه بل ايرو رمضان ترامب زلامتي حش برادك حج مساله مودانا دك ام بيجن بلا ور او بترول الهريمه جزيره حميكي 6 صالي جيره بس لهمبري بلا ما بباريز وهريمه ما كردستان روجابه بباريز وخلكي ما جي الشر وجي فقيرتي خلاص كريزغار بك يعني امجي كارن يعني تشت الناف دس مدهنن براسي وقت كرد وقت افقرا سياسي كردي باشي برابر جوندي والفي هريمه جهبه هريم زنجيل الدوله منده بترول اخر زراعات اخر كانت شكي باش مدور بكن يعني قالك خب ببين خديه ومودان الهندري سوري ده يا هريمه كردستان روجابه ده يا خويا حتى بفي منتاليتي يجي الجمع بيدا نبو يعني او مسألة دبلوماسي جرك بيكرن وغايبتي باليكاريا هريما باشوري كردستان او بيمان ني بترول نبرا خو امريكا جريدان يعني خد باريس قال لك تشتكي قال لك باش امشي كاربن وقت بيمانه وا شبكن ورن بترول نبرا او خو شركات انجليزيه هزبورم هي وتخوز بترول رميلاني حميكي تاخذ بالدسيخ او جو امريكانر اوكي تمش كلام بورتني بلا يعني هجر جصدي دها بدن وي هريمي او هريمي قالك يخرب به ارام به سخلكي خوش خدي ببن بكيماني بي باراستن يعني جرك كرد ما سياسه مداري كرد ما تسري هاوي كار بكن وكاركي بلز وبز دبي واريد بك بلي ما مست بلي قالك سباس ام درباز خاله خوي سياد وقت ما زود تشا امي ورن خلاصيا إريشا مليسن أحمد الشرعة وتركيا لسر هردو تاخن الشيخ مقصود وأشرفية كردي لحلبة وأنجامنوي أبا نزكي ساعتك يا أم داخفن براستيا وبيمانا ديا داري دستورة سوريا وهروها هفديتنا لباريس وأنجاموان أم دبينن كل هردو تاغن كرد حلبة انجام ميوان لوي دركت ولوي جمرة خود ديار كيركو كا أبا أو قاسا أوك سالة كي بحثا وان تشتات كن و 12-13 سالة جي بتركيا چه بأمريكا وفرنسا ونظام كيرا هبايمانيا ماهية كاري ماهية هبكاريا ماهية و انجام وان هر دو دیتن هاي داویه
نشان دا کرد دواره دیپلوماسیه دا حتی نه هیچی تشتکی که بیجن بر بچاب به دست نخستنه اینی دشبه که او 2018 که امریکا و روسیا چاوی خواله ترکیه گرد هات عفرین گریسپی و درندن که اشکال کرد اف پیمانجی دشبه وی تشتی که هاتن هر دو تاغین کردی لیدان کردا به صدان کس کشتن به هزاران کس جمال خواه کش بربو و آنها جی که جیانا وان دی چواب به نه جالی رفبریا خواه سر و نه جالی حسده و نه جالی انا کسی و تشتکی که مروف به دست بگره دست خواه که اوانا دی جیانا خواه به توزه که آرامی بجینن تنه انا زانم که برز رزان شیخ نوز چد بیجاج بوی کرم بله براستی از یه بکردایی بیجم ده تشتیگ اشرفی و شیخ مقصود ده چه بو سیدم سرکی هنه شخوا ما پیشی گوت مگو اف انجام جواتا پاریسی نه لی سه تشتی دیجی هنه یک جی اف تنازلات يعني اف تشتي جو دسهلات الشامي دانا اسرائيل تشتن قالك مظنن خواستن سروي بشيرن خواستن شركي لاشرفيه وشيخ مقصود بكن جو كاربن ويت وان كما يمظن اوان تشتي جو دانا اسرائيل هناك بشيرن ابنائك ياد دوا وكما قلت انه او اشرفيه يعني حلب ايرو بواج بحرات تركي جبر ویجی که یعنی دوابو نما شیدوی گو تهزین یان ته یعنی شربان کرد دندری حلبی دبمین یا سیا او یا دخواستن خوا بجربینن یعنی او ارتشا سوری دخواست خوا بجربینه بیجی و از شرکی پیخم از میزینم و چقاسی یعنی و حسده و کاربه برخدانه بکه یعنی او هزا و بجربینه که چقاسی هیاتنه یا چارا و یا او گرینگا جبر یعنی او زي يعني براني يعني او مهكه او دمه يعني دراغ هاندنا سوري دا دراغ هاندنا دسهلات الشامي دا تم دقوتن حتى داويا صالح وامنما بشتي داويا صالح مو قبول دكن يعني دفي اوها بيمانه ده اداري دفي بيكوري ودفي امجوي خلاص بن يعني الشركي راغ هاندني هري مظن دجي حسدي وكردات هذا كرن نو يا شارع از بهوردكم او شر وببي يعني شيوي دانوستاندني ديالوجت بيشروجي دا يعني هر يعني سركفتنك آليكي ببي يك جوان خالي جو كاربش خور قزنج بكي دانوستاندني تسر ماصيدا يعني اف ببي خالا يعني هري جرينجياغو از دخوازم ببيجم تشتيغو ايرو الاشرفيه وشيخ مقصود شيبو دبابو يعني هسده فيدا بريجي كربانا يعني تم بدفيا هسده واسايشي وي هرمي دبمن تنبو براستي يعني از نعاطفي ام ناخذ بعاطفيات ام باخذن دبابو يعني او حلب باجاركي يعني سوري عربن باجاركي عربايا ند وكرد تدا هبون راستا بصد هزارة كرد إيرو الحلبي هنا بصد هزارة كرد إيرو الشاميجي هنا ولاتقية جي هنا دبابو أو هريم يعني وري يعني نلا بيدفي نبو قدوية دمابانا كاريبون وان شروانا وان كسي قدوية دا كاريبون خستبان دفرة كديدة بهتر كاريبون خزمته بكش بروجي خورا بروجي كرديرا جبر في يعني أزدبيجم يعني او دستبيكا الشريحه دبيمانا يكي نشان دا او تشتين جناب تناب باسكي وانا تبني نشاندينا دبيمانا دا راستا زاني كاك ميرزا يعني ابدا السلات باوري بين هابي
يعني افدا سلات تجاري دفي ام بزان بن تبهوري بفيدا سلاتي نايكرن يعني اوان ولو يعني ارجومنت شيكرن ولو ايريش بردانا سويدا وان ارجومنت شيكرن بنافير فلولا ايريش بردانا ساحل وكومكوجيل ويدا شيكرن يعني بهوري بفيدا سلاتي ناي افدا سلات دخوازي ويهش من دي اخوي وي يكرنجي اخوا دستي خودين سر سوري بتوايي اف يكياد دوا او افدا سلات شامي چ كاري دكينها دجمنا تم جسنا رشي دكيج عربي سنا رشي دكي دبيجي ابيكاتي دجمني عربي سنا او ناخوازن عربي سنا ايرو دسلات بن للشامي اف جبود بيشروج دا وينا كوكين مقلك مظن بنقبا عربي سنا بخبخ دا شيبن او هف بيمانا يكي نيسان ياغو ام راستا لهف دوكربون لي تجاري جي ما حتان ها يك خال فيمانا ده آداري بيك نهاتيا وده نساني جي بيك نوي جبر فيجي كي يعني از فيجت فيجم يعني دوقتي جا سروكي دسلاتا الشامية وقتي قابا تليفون بكر سروك برزاني را دندري وي دا تشتن جهات الخستن اوان قود انه ام بهيفينا قوون كاربن حلبي دركبن جبوغو شرك شي نبي ياد دوا براجي افتش خست نتخستن او شر دندري حلبي دا شي بهنك هنا دندري دا سلاده دا نتخستن افشر شي بي لخويات كي ترك و اف ارتيشا جو بهتر بسر ويفا جريداي دخستن جو افشر شي بي وارمانجن خبيك بين دندري حلبي دا يعني دخستن دتشتابكن يك جي حسدي بشكينن دشعبي كرداد دخستن وي سمبولي بشكينن ياد دوا دخستن يعني جابكا يعني مظن بافيجن بيشروج دا ميزن كا حكا قاربن حلبي دا بسركفن و جابي خبر دوام كنت هري من دندا بله قالك سباس برز نزار جنابته چل بيجه دام اكبرت جنابته باسكر باسا شر حلبي كير هردو سر هردو تاغين كردي ل ام دزانن كنت يكي نيسان دا پیمانه کی به 11 خالی لسر هردو تاغا چيكرون كا چا بريفا بچه به هردو عاليه ل ام دنيرا حتى انها جوي پیمان تشتكي بجيناتيه ادي جكي جا عليها هردو عليها جي بجيناتيه وإيروجي وك برز ريزانغود وساكرين خصن سبب كشرك اللي دركبه أو جي بيشوازيا أو شر ياجي أو كي شري أو كي تركيا بو أم دبين كل هركز ديت كل بأو كي تركيا ده زوي بيدا جواب يعني روشة هردو طاغا لحلبة دي جواب جو خبر او شراک و سر شی مقصود هات نکو شروانان تسلیم ندکرم پشتی بویرین کل در دین چی بونی و شروان تیدا او اداراج چی گیل خواه وگری ها جبر کو پرانی گل و در که کردن دیتن کنه ترسیک هل سر کردن و درش بر و هاوی چک بر ندان از بخواه لگل وان بوم بس دبو کو نب ویرنگی و وانا ایریشی کو آنی هاتی سر ایریشی نه همه ایریشی خورا کرن و آنی هاتن سر دمه کو داینستاندن ده تکرن یعنی گرگ نب ویرنگی با همانی داینستاندن یا خواه که تمام نکرانا لف نکرانا پشت را ایریشی خواه بکرانا بس هدف جی نه اتفاقی نه هدف جی کو شو امین شو که کردان بشکینن و کتن نیولن ناوشن وات او روشا شیخ مقصود دیگه همه وکر روشا عفرینه به زانی من از جارنم تلفن دکن مرا دادن دستین پر هنه کس لور گرتنه و تسلیم مخابرات ترکیه کرنه مخابرات ترکیه بوان را مشترک بونه و میت ترکان و هجوم دیریشه دا حاضر بونه کس نجی گرتنه بخارا برنو چونه و سیویل جن یعنی که سیویل جی بخارا گرتنه برنه که تحقیق آلمان بکنه بس روشا شیخ مقصود ادبیم وکه عفرینه ببه یعنی کرد لوه در که و شندا بچن و نها بلکه می نبه و فتره دا بس فتره پیش تا کردان راحت بر نادن یعنی که سیستمی خو همی سری وان فرض بکن و بلکه می تشنه خراب جی بکن بدزی
کس نه کاش تحقیق کن بگرن ببینن زندان جی بله تشتی وسط جادبین بلکی چه بن بس هما انو کرد حلب باجاره کی عربیه حلب دیرو که تجاری نبی باجاره کی عربیه حلب ریا او حلب ریا کو هبوی دا کرد لهنه و حتی نا کرد لهنه بخوا تا حلب باجار کردان و عربان انها این بری وين عرب تنبون کرد له هبون نشتجي ترك كردين دم صلاح الدين ايوبي دال ودر كي هنا باجار نه باجار عربيه سوري بخوا تفضى نه دولتك عربيه بله قالك سباس ما مستعد باقي استمع باتا انا درفتي بتشكي بدي من كاك از هناكي بيجم تشتكي خالك كرت كرت كرمك بله براستي يعني تشتكي يعني جبير كر از ببيجم يعني يك جوان سدمه بيشريجي كي او جهرتني ديموغرافينا يجو ببن دندري حلبي ده كرد ده حلبي ده ام دزانن بلكي 400 حزار كرد هنا كارن باندورا كخوي جرينج لحلبت بيشروجي ده ممكن افنا جبر بيجي كي دخوازن و ايرو جهرتن ديموغرافي مازن شي ببن يعني از بيجم و ببي يك جوان سدمه ده بيشروجي ده جهرتنا سوري بالتوايده أبيك ياد دوا از تبلي كاك دبم براستي تشتكي دكاك نزار يعني الشيخ مقصود نابيوي تشاي سيدوبا تشاي سيدو يعني بلكي يعني جيرد قوتن جبل سيد انا ولو تشاي سيدات الشيخ مقصود دوره تعريب كرنا ليه كاك نزار ام بخوازن ام نخوازن او باجار ند خريطه ند تشكاك كردستاني ده ام تخص ازفي بيجما بله قالك سباس ما مستعد باقي ما جد سبيكي ده حتى انها يعني ها ايرو ها سبه de luan her du tağa tiştekî bibiya em bixwat serê de hergav hebû ku de Sûriye wî tiştî wisa li wê qebûl neke ku hêzekî Kurdî divê de bi sîlah biçe li wê bazarê biparêze û nizam çi biparêze di nav bajarekî di nav sîstemekî bêjin dewletî de wisa bêjin wek dewlet millet qebûl bike em qebûl bikin qebûl nekin li wek sîstemekî ku girêdayê والیا وی هيا ونظام چی وی هيا و تاغ کی دو تاغ جوی درنه دوی دا ترابه به سلاح خو به چک خو به نظام چی خو به جالا از وی درت پارزم نظام چبکم هرچند ناو 14 خالن یکی نشان کلسر وان هر دو تاغ هاتیه چکرن نه کی خال هاتنه چکرن لی یک جوان بریو نه چو یک جوان پک نه هات اواجی به سر خو سبب کو یا اوه ما سیاسی که کوربو ندیدن پیش روزا خو ندیدن یا جی تشتکی ند حسباندن جبو جی قدنگ خو نکرن گوتن چا اول و اما هنو امت کارم بپارزن لدروج برن هاجی مدی که یک کسی کی نکاری یک گلکی جدر ودا بتقینه بسر وان با یعنی بسر هزین سوریه با و حاصل با آواکی او قصة شهيد او قصة كوشبري او قصة مال خرابي تسليمي وان كن وكسا جي تشتاجي نابجة انا لي درن نرفا بريا خسار نجي هسا دا ونجي بيجن انا كساجي تشتاجي ناش خوا او بوتشو ورعاصب تشد بيجي نا قالك شنا اذكارم بيش بله دقو بيمانك هبو قالك بري دمها تشتشك دارين هسدي هبون لحلبي وبتايبت لحد وطاغين كردا بالشيخ مقصود اشرفيه قرق دركتانا بله لو خشكا الهان تشتك بالكيش قوت ما امدخ مدخوست بري دمهام دركبن ليبلي امريكان الرجمر قوت نقدر نكبن ام تخوازن زختك مستر للشرع بكن اجبو قوت تشتن هني بآمناي كرن بشتي قوف شرچيبو لشيخ مقصود واشرفيه وقوت ام شرناكن يعني هسه دي قوم شرناكن ديسا امريكانا جوار قوتبو نأشر بكن امي نجي تركيا بكشي نبي شري هكا كت شرده امي ويشاخي هل وسطا خو بدن قويا كرن امي اللي تركيا در كبن دي بيجي اف سيناريو هبو يعني اف سيناريو بس او سيناريو هبو كما رينا بانكو السلاح بالسلاح مازال بالتانك بتوق ورن مدافعه ويبكن يجب بشكريا ويبكن
او درونك شاندن المحافظه لباريزغا درونكي شاندن بله او بخوات بيجن بيجبر بيهاوي ليبلي برسا هري جرينك كك ميرزا وقتها تو شرفان به وتا عسكر بتلشكر به دبي حسابات تا يعني حسابات تا حمي وارد هبن يرد تاغي كردا دهاوير دوري حمى عربي سنانين وحكومة هذا الصلادارية كاتيده وبحمد شكي خوا تشاوا كار بالشربكه وإدارة بازار زي دستيوان ده يعني براسيجي اف برسا قالك يمزن تشما الشردكه وأوقع خسارته دا تحردو تارو ويرانكر يعني هاد انجماوي ايروي دقوت 600 كاس هاتن كشتن تقريبا زيدي حزارة كي بريندارن زيدي چند حزار كس نخويانن جبرتليت وقتها كوشبربون صدو حفتين 6 حزار كوشبربون جوا حردو طاغات شون بالي جين جدا بالي ادلبي بالي مثلا معفريني بالي جين ديتر او جي حتى انا نخويانن وتخوازن جوفا جي خو نظام ودبيجن قال لك بريندار حتى انا نجي لحد طاغاد هنن ام تخوازن سازين ناف نتوي مثلا تكبر بسينور درباس بن وكاربن واكسات درمان بكن يعني باش وقتها افقا تشت تنداني برشعبي خوت اف شركر دي ستكاريب دما قلنا شر اتهاد كرن بحد طاغاده بيج امريكا ستوب انكارم تشتكي بكم لهمبري فا جبر بيت شد دقوت لشكر ايرورو ام بيشن دسراداريا كاتيده حاضر بون داعش حاضر بون او حرد جروبين يد بنسيا تركيا ده حمزات وعمشات حاضر بون جروبك تايبت جي تركا حاضر بو يجو على صور رادجيني دقوت ايغور يجو بتركي دا خبن سيني او جي حاضر بون حمى افكس ايريشي حردو طاغا كرن وقتا تبي ودقو هجمارا وبربون بحصة حضارة وقتا تكارب أذهات تكارب برندكي دبلوماسي يكسر بانك كي دولتنا بلتوي بان أمريكا بك ستوب أنكان في ملتي أخوة بريشان بكم كوشبر بكم أسخو بدكم قربان لهم بري أجنداكي نخوياي يعني قالك أفه الوز بستاندانا هي مخابل نستندن وإيرورو يعني غازنا دكن غازنا جامريكا قلك هاتكن دبي مخز بيخفكي حتى أنا أم تشتكيت بيجن دبينا خذك شينن باشتر جبوه خب باريزن يعني حتى وكشاندنا واجه عفريني أجن بيجن جسريكانية من بجي يعني قالك جي وكات وكشاندن دقو أمريكا أجمر بيجي باشا هون هالوسطة وتشيه تشماج عفريني دركب تشما خلكي خو بريشان بك خلكي بلال بربت ترك تتخاذ داقير بك أوكي أمي كاربن بهبر بديالو كي بكن أم ندج من أولا يعني كارن تشتكي سياسته بيشغلن ليه مخا من خويا ند سياسته وند مثلا رشكري ديجي هنكي غشيما يعني أولو شمنديل جمعتنا كاربن كيماني خلكي خو بباريس يرى أجنبيج النمونية بيشتي رفراندومي كتميرزا وقتا كك مسعود دي تحمد دولة ويلدجي ويدر كيفن وحكومتها تركا وإيرانية وعرب يا عراقي قلت اوكي تمام از خلقي خويا كركوكي نادم كشتن كركوكي ببن اوكي رزقار كربو ببن ليه بلي او دمكاتيه تغير بازار سربك باشره يعني هقوي كاري وي شر بكرنا براسيل نما كردستان باشور حمت نبو يعني انسان ويشخي عقل منديه وي دفد خويا دك دفات شتي نبشوك براسيل تش نبشوك تش مزنن راس حوال نزار جو چکدار بون قربانی کرن کارکی مزن کرن او کاری مزن بس انجامای پر مزن مستره اگر تو حسابات خوی سیاسی دوی عسکری تنقانه به تکار نکار بی شری بکه یعنی از کارم بی بیجب بگمان يعني وقو هوال ريزان ديسا قوت او تخوازن حلب حمي بارا تركيا به يكي كرد الشرفان تيتنا به يعني انا قرأ بيجن مثلا الشيخ مقصود واشرفيه تاني نا كرد من حميتا غي حلبي هنن وقو هوال قوت زديني مليون كيجي شبرو 40 مليون زدي مليون الورهن وقال لك طاغاجي هنن وبمينن خدي كرد شامين وكرد حلبين وكرد حمايين ليبل دفي يعني انسان بالسياسه خوشك بشكله دبلوماسي به هغا عسكر بيجيب عسكريه خوشك زيت بيجي داكو كاربه كيمتري خارت يوره بلك اكمل بله گلک سپاس تشتاقیدن سروی خالیتنا هم در بعض خالا خوی
چارا دبن خالامه چارا دا پیام رزدار مسعود برزانی و باول طالبانی و آلیندن کردستانی براستی دوی تبلیغی دا دوی مترسیه دا پیام برز سروک مسعود برزانی گلکی تشتا داسک ناندن اخافتنایی به احمد شرع را اخافتنایی به توم برق را و دورندن را و هر وادیسا پیام رزدار باول طالبانی و آلیندن گلکی باندورکی مزن و پیشیا قطعامکی مزن جی هاتا گرتن و دوی دا سینیالکی دن جی دا که کرد بتنینین یعنی کردن روجاوای کردستانی بتنینین ام لورن ام کردن ما آنی بیراوان که چوا لکوبانی چون دفاع لکردا کرن کوبان رزگار کرن جدست دجمن ایروژی ده همان فکری دانه ده همان اوکی دانه جبوی ویجی بو آستانگی کی بو اوکی کی مزن جبوان که ایجا جنابه و چت بجه از بچم با میوان خواه ریزان شیخ موس جبو پیامن رزدار مسعود برزانی و باول طالبان و آلیندن کردستانی جنابه و چت بجه براستی يعني تشتاق بو أزمونا حلبي أزمونا وان تارين كردال باجار حلبي أزمونك قلكي بيوست بو قاف هالوستن قرم جاليه كرداب تغايدها يعني أم دزانن يعني إيرو سروك برزاني ایرو تید زانین وک سروکه کی کرداب تواید هر چار پارچه کرسانه دا ریزگرتنک مازن گلک های جویرا و گوتناوی تی گهداری کرن هر چار پارچه کرسانه ولی هرم روجراتا ناوین به تواییدا گوتناوی تی گهدار کرن جبر ویجی که یعنی گاوا یعنی سروک برزانی وک یعنی ارکه کی نتوی ددیت گو او هلوستاوی بویشه وی های گرم هاتا بلاف کرن و باندورا وی هلوسته گلک هبو يعني براستيجي كي يعني هكا يعني هك بافل طلباني بي يعني جي هكا هالوستان بارتيه كردستاني بالتباعي از باور دكم بارتيه كردستاني بالتباعي دل چل باكور چل باشور چل روجهلات يعني بالتباعي داخويانين گرم دركتن وهالوستن گرم هاتا بلاف كرن وحمواجي پشتگيريا خوا خلق كرد ددوان تارين كرداد الحلبة دا ناسين وشرمزار کرنا وان شری هوانا دجی خلق ما وان تارا هاتا کرن اف يعني دديخو يعني کرن چقاسی يعني کرد چقاسی گاوا یک بن و چقاسی کار بن باندورا خو بکن تشتا هری گرنگ یاگو از دخوازم ببیجم براستین او يعني هالوستا سروك برزاني هالوستك قرنبو وباندورا ويجي كي هبو يعني دمجاري دا مدخوص أزبيب بيجمنها خويات كي يعني بلكي أكتا يعني كرد روج آواي كردستاني يعني هنكي هاتيا سبارتن بجم سروك برزاني إنو خودي رول بي دا بيش روج آواي كردستاني يعني اف وقلكي جرينجا ام باجزانبن جبو فيجي كي يعني ازبه وردكم يعني بيدفيا كمظن هيا نجبو يعني بيش روجي دا بلقي قالك يعني بويرن جولو مصدرجي كي تسري كردي روجافا دا ورن جبر في بيدفيا ما بتشتن جولو مصدرها نبراستي یک جوان تشته مزن يعني ایرو سروک برزانی کاری برابه يعني ایرو پیدویا ما هيا بهفديتنك بارتيه سياسي كردستاني بالتواوي يعني او يعني از چناب لیدکم او هفديتنك الشاورمندي يعني جرينجيا في هفديتنك قلكي هيا ايرو بيدویا ما هيا جو بارتين كردستاني الجم هافرونن وبافرا قاربن بيك هالوستي دركبن آلية روجافاي كرساني دجبر يعني براستي خطرك قلك مظن ايرو سر روجافاي كرساني هيا يعني ايرو وك ام دزانن يعني نها يعني افدا سلاطة الشامي
سۆز الجەموێتنەنە تباوەری پێتنەیە ینی ئەو هشمەندی ئەوێدا ئەوە گۆکار بێ شەر بکێ و دخوازێژی کێ بشەر و بکوشتنێ ینی وێن هشمەندیە خوا لەسەر خەلکێ سووری بتەوایی بدێ قبولکردن ji ber vê jî kê yanî Kurd Rojavayê Kurdistanê pêdiviya wê heye bi alîkariya hemû parçeyê Kurdistanê pêdiviya wê heye got Serok Barzanî bi xwendinek yanî ji hemû partiyê Kurdistanî re bike û buwara wên yanî pevrekare bin helwesteke germ di aliyê Rojavayê Kurdistanê de bike ev yek ya di duwa yê got xwedî bandor bê di pêşeroja Kurdistana Sûrî de ez vê dixwazim bêjim Kurdê Bakurê Kurdistanê ne ئەو کارن بڕۆلەکە گەلە گرنگ بلیزن ئیرۆ 20 ملیۆن کورد di Bakurê Kurdistanê de hene ئەو 20 ملیۆن کورد کارن ڕۆلەکە مەزن بلیزن دوان خۆپێشاندانە da خۆپێشاندانن مەزن گەرەکە di پەرلەماندا de ینی بەردەوامکردنە وا خۆپێشاندانە و ئەو هێویە منە بڕاستیجی هێ هێویانە ئەو کارن دەغتەکە مەزن ینی کارن گەفەکە مەزن دەغتەکە مەزن ئیرۆ لە حکوومەتە ترکی بکەن کارن ژوارە بێژن ئەم نەما قبول دکن گۆون vî karê ha vê destwerdana got îro wind aliyê Rojavayê Kurdistanê de dikin bi şêwekî birastî şêwekî hovan heye yanî ka çi mena wê nakiye îro 20 milyon Kurd îro di Bakurê Kurdistanê de hene îro pêvajoyeka aşîtiye heye di navbera Abdallah Öcalan û PKK û vê hikûmetê de heye ev pêvajoy gerek bû yanî ev zêdey sê meh û çar meha gereka çareseriyek ji pirsa Kurdî hatibâ kirin gereka enû ev dewleta Tirk hinekî بچعبكي باش الكردا ميزيني سينوري ما بتركيرا سينورك مزنا دبابو ترك رولكا بوزيتيف بليزينا بهتر بيكاتيه سوريا برا هفدي وشركي دنافوان دا تشيبكي يعني ايرو كرد كك ميرزا خويا دست بالي ما ليكتو از بینو وایتی نات پرسا خو به شکک نیزار بک بله کاک نیزار همان پرس با aynı pers با جناب تهجی ام بجن پیمانا چیه پیاما برز سروک مرسود برزانی باول طلبانی و هر وها بجن خوا پیشاندان لباکور کردستان لأوروپا و هات ما مسته تمام که ما مستمزار قالي براستي يعني مدخلاص ازفي ببيجم يعني ايرو يعني هيفينا ما يقال لك ما ظنها طبعا وقتها عم دبيجن الباكوري كردستاني ما بس ما جي اواج بر حكومتها تركي ايرو تسوردانا كما ظن ايرو تدخلها كما ظن ايرو د سوري دتكي وبجدغيريا بيد سلات دتكي دجي كردا جبر في من خص ازفي ببيجم لي بيغومان يعني هيفي ما يقال لك ما ظن حمو بارتشي كردستاني هنا واوروبا دجي خوبيشاندان جرينجيا ويناكي قال لك هيا يعني ايرو يعني دفي ام از دخوازم براستي بشيوكي يعني از بي ازمونا اشرفيه وشيخ مقصود از هناكي برخنا از خوازم سر باخبم بس باي نبي جاري كدنا كز بخوازم بشتي يعني في قوت ناخذ اسكار بيجم لايرو براستيجي كي يعني او حتى دسلات الشامي او ارتيشا سوري بخوا قالك مترسيني ويناكي هنا جا كرد بسراسري كرساني خدي باندور بن و پێشەڕۆژی دەکاربن باندۆرەکە مەزن بکەش بەرێژی هەنێکی بترس نێزیکی پرسا کوردی دەبن نێزیکی هەسە دێ دەبن ینی ئەم ینی جار دیژی شعبێ مەلوایە گۆکاربن ڕاستی خودی ڕۆل بن و پشتگیریەکەم ژولۆ مەستر کاربن بدنا ڕۆژاوای کورسانی بەڵێ ناخوازم مەسەلە درێژ بکەم لە خوازم تشتێک بۆ جەنابێتە بێژم ئەو تشتێک کوتبێژی ناپێواژۆ ئاشتیە لە تورکی دەست او پیواژویا که خوازه روجاوای کردستان تسلیم حکومت شرع ببه او پیواژو بخواه ایجا چا مرد کاره جوی پیواژو هیوی بکه کجبه روجاوای کردستان تشتکی باش بکه سپاس نه من نولو گوت نه تشاش مفهم کر مگو ایرو پیواژویا که گرنگ بو او پیواژو لگور تشتی گوتن شاره سریکش پرسا کردی را وری کرن او پیواژو یعنی گرک بو
آریکار بانا لخویا دکه یعنی اف دخوازن وی پیواژوی بکه وی خدمتا پروژه وی ده پروژه دولتا ترک دا گو براستی کرد روجاوای کورسانی چک خو بجاره کره خو بسپرنا دولتا ترک دولتا او پروژه او کو نکو روجاوای کردستانی همال باکوری کردستانی جی تف بکونا پروژه ترکیه بکه ببنا او که ترکیه وکیدن یعنی کرد نمینن او پروژه قازم وی بیجن بله 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 برز نظر جنابت ما اوکر برز رزان باسکر که راست جدر وای پیاما رزدار یا جه هلوستن رزدار مسعود برزانی و بابل طلبانی لحمی سرانسر کردستان جاره که خود پیشاندان چه بو جاره که بیجن پرس کنفرانس چه بو لأوروپا همی ولاتین اوروپا نه روزه کی نه دو روز نه سه روزه جوی دمی حتی نه هر روز خود پیشاندان هنه هر روز او کنه و ایرو لألمانیا و جواکا کرد او که دم محکمه و سروک جواکا کرد ایرو چبو بمارا رونشتو ور حاصل هم لأوروپا و هم جی لناف ولات همی کرد جبر و جوای کردستان لپیانه لسرلنگانه لأم دبینن که برانبر وان حمیه بس سیاست مدارن که آنها لناف رفبریا خواستر و آلیه دن برای ودمن دوی او کیدانین شد بیجیتو هره بخواه نیری نامه دا او شرک و شیخ مقصود چیه بویی و نامه سروک برزانی و پشتگیری باول طلبانی جی گرینگی هر سیانجی هبو به طایبتی جناب سروک برزانی شخواه وی شر گرانی کلور چه بوی او شربان کو بی رنگی شر کرنی و نامه جناب سروک حالا که نتوی یعنی تجاری وصل ناف کرده بلکه چه نبید دا پیش زانی کرد گلکی بر رومانتیکا نتوی برین چون زانی کردان یعنی نتوی خورتر کرناف کرده کرد به هف زیده ایشیان و دستی خوازیده دانه هفته و به هف را درکت سخوا پیشاندانش باکوری کردستان حتانی اوروپا و در دین هر بس باندوره که خوی مزن هی زانی باندوره که خوی گله کی مزن هی یک باندوره خوی و پیش روژی جی هبه نه بس نه پیش روژی و گفتگوین پیش روژی دا و باندوره خالوان جی هبه جبرکو باش خویا کرد که نامه که گله کی خورد نه بس گیشته او دستلات داره سوریه نه گیشته ترکیه بخوشی او حالا نتوی که هاتا پیش مدی همون سر کانال تلویزیون کردی و چه رنگی کرد بونه یک او باندوره که گله کی باش بو ویهاوی دا و سیاست مدار روجاوای کردستانه براستی نه گوری و ام بیج مرحله ها کو بره واده چه زانی ام بنرن همی پرانی وانا میجی کevin بکارتین تن زانی و گوری میجی خواه کevin جی بکار دیکن زانی و ناف خدا جی نه گلک دموکراتیکن مرکزی نپر نه هلن کو کسی دینجی دا اینستاندن وان چه به جبر وی آوی از بیجم دبه کنگره کی کردی یا چه به کنگره پر گرینگل روجاوای کردستانه یا جی جنابی سروک و باشوری کردستانه دست خود بخنه ناو او دا اینستاندن کنال روجاوای کردستانه شیر بیج برکو او نا براستی پسپوره و مرحله نه و بر تشتوان را در باس بونه اوزان کشت که چه بیر پیشی آمجی سیاست مدار ما وکه که این هم بیجن غشیمتی الجمعان هنه و کسی زانه الجمع هنه لیمه خوابن کسی زانه الجمع دانه پاشه گلکی سپاس ما مستعال باقی از بما باته ام دزانن که هلوستا رزدار مسعود برزان هیچ 2012 به جوینه کی لهولیر چکر جبو کرده لروجاوای کردستان بینه با او نبو لدهوکی چکر او نبو یکی دنه چکر و حاصل حتی
کوبانی پشمرگه کردستان چون کوبانی پاراستن کوبانی جدست دجمن درخستن و هر وا ایروجی یا دوید دمه های کرد دیسا عینی هلوستا باشوری کردستان و رزدار مسعود برزانی د برانبر مافو و هبونا کردا دا دیسا درکت پیشی لی براستی باندورا کی مزن کر پیشیا وی شر گرد اف شر خلق قنا بخلق او قصنات کشتن يعني دكاربو ببيا 3000 4000 كس باتا كشتنو برتشيو وندا بونا لبو اوك هم بالشرع هم بامريكا وهم بتركيا ودارو دور الدن راجي اف هالوست اف بيام جي باسنيه جي شارزايه جي اوكيه لغورفيا دبي تي خويا كرنكو اما داتینا ورته که کرد پیوستی آوان چار پرچه کردستانه به حیاتکی شورمندی هیا دبن سروکاتیا مسعود برزانی دا که بکاربن لبرانبر برجواندی و او کن کردستانی قنه بس مهجاره کی چار مهجاره کی یا جی لپیوستی ورم به بویارم گفتگو بکن بینم به از دبیجم اف پیام ویا درخست پیش جاره کی دانی پیشیا کرده لیجا کرد چید بیجن انه زنم جناب تا چید بیجن که کرم بله وگو حردو هوالا جی گوت بيگو من هلوستك نتويبو دنگ بدانا و حردو پیامن هميك كسا يعني طيبتي هكاك مسعود برزاني وبافلجيو وكسيدي تر بيگو من باندورا يقل خورد بو باندورا وي هشت گو سيگنالك جبو دسراداريا شامي انه بس في كشتني راوستين اجبر هكا پیامتنا با في كشتن قلق تربا بگو من آمن هر وكي ديجي پیامك جبو امريكا بو اگر تو ویشری نسکنین آن کمپرین قربانی نبه از کارم در باز بم یعنی کارم به ویرنگی چی به تنبارک آخذی به انه اگر اون تشتکی نکن از در باسی سر خطیبم و کرده منن کتن کشتن يعني پیام قال لك يقرن بدو دماغه وقو هوالا فاطمه الفرني مثلا اذا كومنتارا بخوينم يعني زخمك جماوري يعني براستيجي حميك السن خلكي ما تشني فيسكار بتش روشنبير بتشاف كسن مافناس ب جواكا سيفيل ب تشل هندري ولا تشجدر بي ولا حميه بارتي سياسي بله لقال خلكي خوي ده شيخ مقصود واشرفيه راوستيان نلبو فلان طرفي ام بيوان طرفي لقال جو خوش كما فاطمه تشتكي بالكيش دي بيجا زي بخي نمجوره بعربي نيفساندي دي اف تشتي جو تشيبو اف يعني وقت ام خل كردا مخدا سرهف حمي خلق يقوتن باش يعني مثلا قصدي وري بريا خسره مروبن باشن متباريزن جبر فيها وي ام كرد ام يعني ام في وجدانيه ام درن بيسري ليبلي ودبيجي اگر بفيرنجي به انا جوا وي هسدي وري بريا خسر او خديه في ملتين ودبي او برياره في ملتي بدن ناخش كفاطمه يعني وقو بري انا مقول يعني دماغو كر ايرام دركتن كولان الفيلا اوسلو ام نجبو هسدي دركتن وام نجبو نافيتشي ريبريا خسر ام جبو خلكي خوي كرد يدهاتن كشتن وبنابر كرن وبريندار كرن لهندري شيخ مقصود واشرفيه بيقوم يعني ريز جوار هي يعني هكا هسدي بها قريبه بريا خسر بلي نجبو وابو جبر ام وكرد او جم كرد خلقي داكو مساله هرسري كومنتارك ده كك ميرزا دي بخين كك محمد دورتياما تشتكي بالكيش دي بيجي دي حتى كوري بريا خسر انجي بيدي وفرمندار قصدي خوش بن باندورا عبد الله اجران رزقار نكن ودست كفتين روجافاي كردستاني دبن مترسيه كي دبا يعني بيقو مان اف جنرينك ونرينك بالكيش الجمع كردي روجافا جند في جدابونك هبه اريم بشتوانيا خلكي خود خوازن جحر چار پرچه كردستاني گو بشتوانيا روجافا بكن دبي دما هستيار دي لبلا اري بلا بشتوانيا بكن لبلا نب او خودي كيشه
وخلكين روجافا بيشبه بكن نا يعني خلكي روجافا او جي سيستم كواهي او جي بيجن بلانا كواهي جبو بيش روجافاي كردستاني وقو ام درباتي كشام كردي اللي باكر نابن يرك خلكي باكر جي بشتبانيه بكن باش وقو هذا ريزانغوت يعني او خبيشان دانا آمده لوانه او هالوستاد هندري برلمان التركي جوتن بيجي شيخ مقصود واشرفي او تشتكي قال لك هي جاي براسي واجر زختك لتركيا ببي تركيا كارب قال لك حسابي خود بقرينه قو تعديل خلكي روجافنك بلك قال لك سباس نال لباكور تشتدنجي تشيبون بريس كونفرنس تشيبون زم تشتدنجي تشيبون جبو هاي ما جتنا الى راس بيت وهر وهلا اوروبا جي اما بيجي للدياسبورا جي لحمي باجار او كان ولاطا قال لك او كان قال لك خوبي شاندان قال لك او جي تزوراتي وقال لك هف ديتنن ودبلوماسي جي هات نكرن وتينا كرن جي هيجي بردوامه ام الفيرفيا درباز دكن تما خالا بنجا بيامو هلوستا بربرسن دولتن پیوندیدار دولتن پیوندیدار کد بیجم دولتن که حتی انها لناف سوریه او کیوان هیا وک فرانسا و امریکا و انگلترا و نظام درندن لتشتكي جبو من اوكا ددما الشر ددما ايريشا لسر الشيخ مقصود اويدا اشرفيه دا هيتا يكيتيا اوروبا للشامه باحمد شرعره هفدتن شكرن رسمي خبلا كرن وهروها 620 مليون يورو جي جبوان ترخان كرن اوا بخوا بسري خوا جبو ما كردا جبو سياست مدار ما كردا ياجي جبو كسو كاري كو كسن كو خبر برسيار دبينن نمونه كي عينك كي او كي نينك كي كدبي ام لغور ويتاف بقرن جبوي مبخوا جبوي في خالي داني كو هالوست وبر او كان دولتين تايوانديدار شيه شبيه ومرفت كارات شبكه اما جبو ديسا بچم با برز ريزان شيخ موس راستي يعني بياما وا جه نقرت السرع عردي مخابن ازبيت خوازن ببيجم يعني دسبيكا يعني امريكا وفرنسيا قال لك ضغط كرن البارتيين كردي انجمني جيكي ولا يعني جبينكي جيكي خاصة كون فرنسا شبابي ولا بهاتنا كردي شبابي ويكريزيا كردي شبابي دوي وقتي دجيكي قال لك سوز دانا كردا بوتن جون وين او يكريزيا وشبابي وام كارن اريكار بن بورا وتشقاسي ام كارن بهلن بو ديالوج نقباوا او دسلات الشاميه ده شبابي حتى اف جوتن يعني هاد جوتن غافا ون يكبن ونكارن شامي بريفا ببن يعني اف جوتنا فرنسيا بو ليه حتى انها اصبح وردكم يعني او غافن جدي نهاتن ابيتن داليه برسا كرديت سوريدا يانجي كي شيوي دا مستاندني دنا برا كردا و دسلات الشامية الراسطة حسد إيرو آليك لشكرية شروان نا نجبو برسا كردية وأوجي كي هرجار ويجي دبيجن يعني جبو برسا كردي أو شان دا كردي هاي أو غركة دانوستاندني بكي تشلو جارة سرية كي ببيني جبو برسا كردي از دخوازم ببيجم يعني أف بياما أمريكية وفرنسية جي تمجي كي يعني برنجا كي دبلوماسي بشيوية دبلوماسي دبيجن فانها يعني ادميرال برات كوبر دبيجي جبو دير حافر وا دبيجي از دخوازم جهردو آلي بهتر بيناخو فربكن وسفيلا دوري الشر بخن وجاردي فقرنا ماسا ديالوجي از باوردكم يعني وقتي قافا امريكي وفرنسي بخوازن تشتكي يعني وي شري بسكنين بخوازن ديالوجي دنا بهردو هذا شيء بكن بخوازن او بيمان هري سيري از بيجم كارن بكن
وكارنجي كي ضغطك مزنجي بكنج بوغو وانا كي جم هفدورو بيجن ام قيمامتي الا ذون تشلو بيمانا تشلو جيفات لباريس تشيكرن تشلو كاري بن ضغطي بكن كارن ويجي كيدنا برا شامي وكردا دجي بكن تشلو يعني كارن ضغطي حتى تركاجي بكن راستا يعني اف شيوي قود بي يعني از بي نرازيما يعني وقتا يعني دسلاتا شامي شرب بيكاتيا ردكي وخلكي دوكوجي نحصدو بينجي هزار نحصدو بينجي مليون يورو ددنا بي دسلات ددنا دسلات جبوتشه ددنا دسلات جو بي تشكي خوا خرت بكن وبي خرتر ببر و اسايا خوا بدن خو يعني كر جو بيتر شري با بيكاتيا وريكرن يانجي كي او برياري جو يعني جواكا نابلتوي قوتنا انه دفي تشينابي دبن بندي حفتادا يعني قابا ابدا سلاتا شامي نكار بجهدانه كيلفان بيكاتيا بك نكار بيوانا كي بباريزي نوانا كي نا باريزي يرو شركي دجيوادكي وان دكوجي وانا كي جيكي يعني دخوازي بتشي وي بي با بيكاتيا تنبكي دندري سوريدا جلكي سباس وقت ما زيدا نما برز نزار تجي للسيرفي مجاري كرتو كرمانجي چن گوتنه خو بيجي جلك باشتبه بخوا وام جارا گله گرینگه اما کرد جلك گرنگا لزيدا وقت ما نما جبوي اما پاندی کانو من کرد بکنه کرد اما عادتا هم دبینن وام بکو دولت باندور جمعه روی تشتکی چی کنه تفی کو ام نلحف بن لبس از دبینم کو تشتکی شاشه جبر کو ما گلک جاردین هاتن چو قاصر روی کرد ری کردان چون هاتن کرد نبون یک دی ساجی داینستاندن نابرا و دولتان دا و کردان دا کو کنگره که نتوی کردی لروجاوای کردستان چه به جبر کو چه نبو بنه مخابن ما چه قاز زراردان عفرین مدا ایرو شیخ مقصود و احتمال زرار جه مسترجی ورنه کرنا و دی ساجی حتی نه او کنگره ما آوه نکریه و او یکی تیا ما چه نکریه ام ولات باندور ام جیا کی سیاسی ام مبهف نگرتی سیاسیان و عسکریان جی ام جیا کی گریدای عالی کی ونه پکه که ام بکن نکن خلق جیا کی خطر ده حسیبینه و خاصتا کو فکر وانا سنوران درباست که اخوت شعوب سنور خاطنه نه او دولت لسر نگی خو حتی ساجیده ترسن از دبیم با گله گرینگن کو لیوبری خسر جلو خو وگره و پکک جلو خو وگره و خودوری کرد باش روجاوای کردستان به بریار ما برا آمه به کردن باشوری کردستان کان عالی کاری ما بکن جبر کو اونا بهتر شرعیت توان هه بله اره او گلک سپاس وقت ما نمایا از بچم بعد بچم با ما مستعل باقي جبرت دقيقة جا وباغ فباشم بزبرن ما مستعل باقي ما حتى انا قالكي بعثة هلوستو صوزو بيمانو او كان دولة دربه وقت فرنسا وانجليز وامريكا ونظام كيف اسرائيل جبو رجاوای كردستان قالك تشقوتن ل د شرع د إيريشا لسر شيخ مقصود وعشتفيدا وآنها حجومك وآنها بيكتي أم دبينن كو حمي جبو برجواندية خبو وتتشتكي جبو كردا تنبو وتناجي دبي كرد فيا شواب ببينن وشواب تغبقارن بله بيقو من حردو أفالا تشن باش يعني زمان اللي بليس خدمة وقر مسرح الوسطى أفا دولة النابنتوية يعني كان بيجن أمريكا وفرنسا تايبت دبي شريد براسي قالك الأواز وهالوسطى وقو تجي كرم كر إسرائيل حرتم دبي جازي بشتفانيا كردا بكم اللي بلي وقت برجوان ديو بيكتي ويجبير دكه وكرداج بير دكه دقال ويروجي يكي ودركته وصل تلفزيوني دقو أمو كرد بحزاري صلاة أم روفي هيفن وأم يك كوكن يعني قرك أم بشتفانيها بكلي بلي باوري دبي باوريا ما كردا بما بيك لهيزا ما بي بتشتد ناف دستي مدبين أم كارب تشتكي بوخه بكن باور بك نا عرب ونا ترك ونا فرس إيرو إيران شقال آوازه تانا جير بلا ما في كردا بيدا بينا بلا ما في كردا نيدا
ترك وعرب شل بيجن كك ميرزا دبي خلك روجاواي كردستاني تجاري تستخسن دبي تشتك دسوانا كبه هجا تشتكي تبدواجي بمنتك قلك مزن وبقربانية قلك مزن او بيت بيجن حتى شيباني بري دماك تشقوت دقو سروك يكجي سروك كردا جارة اول بيشي بوتي شامي بسروك سوريا ردده يعني كر منتك مزن انه مظلوم عبد شويه باشهر رشتيه وقال تليتيت هبه تجاري قرك ايجا ام لخوا هاي بن دبي ام خو بهيز بكن ام كاربن لخوا يكيتيك وقول بيجن يكشان ويك هالوست وكاربن تشتد ناف دستي مدى ام بيك بينن ام كاربن ما في خبستين بلي ام هاتن داويه برنامج خواه در فتا دقيقة بدي من الدقيقة كرم الثانية یک دقیقه بس بله كرم يك دقيقة براستي مقو أب أزمونا السر أشرفية والشيخ مقصود جرينجا يك جخورا قال لك درساجي بقري يك جوان تشتي هاري جرينج أوا نما تشيد بي بريارا شر وهاشيتية دستي قصدت التاني دبي دبي قصدي بهتر زلال بي دبي او شاندا يعني ياغو 26 نيسان جدر كتي او شاند بهتر خدي رول بي او تشتيغو او بالتاني دبي زلال بن دبي بكري بن نما تشيد بي او بالتاني بريارة بسطين او خلكي دي بالتاني الوان ميزبكن يعني ايرو بي دبياما هياغو ام في دك قلكي جرينج جوي ازمونا شيخ مقصود واشرفيه بكن نما تشيد بي دبي ام باوريا ما بهفدوري يكريزيا مدفيد يكريزيك الراست بي يكريزيك كردواري بي نه يكريزيك بارتي وبرجواندي بارتيتي بن از يعني ادبينم اف درسك مزنا اف درس جو ام نكار بن جيسو ده بقرن باور بكا د بيشاتين قلك خراب الجماعه هبن سباسيا ودكم از كيف قال لك سباس لاز عيني تشت جنابتك قوت همان تجبو انا كسجي بجم دبي انا كسجي وصا بفكره بوي اواي كف بقره لهم لقال انا كس هم لقال تشيا بريا خسر وهم جي لقال بيوندين دنيا فقرك خالك انا ما تبدا دا مستان نذكر باخوياتك وقتنا ما نا وقتنا ما وقتنا ما قال لك سباس بو هرديا براستي برنامجي خوش شبو هر واحد سپاس بو ما مستعد باقي جي برز نزار حمكو جي قال لك سپاس جبو جنابي واش جبو ديتنو سپاس جبو نوروز كما شوفاني مايكو ابا 2 ساعات بمرانا بتي بنيه خو ببرسي خو دولة برنامج دولة من تركيا وهر وا سپاس جبو نوروز كو ابا 2 ساعات و 10 دقائق قهرمات كشينا ومالا وا ابا حتى برنامج كيدن ونتبه رب من خير وخوشيه ده بخاطري قالك سباس قالك شباب مني خوش